Lasu era menit kopi orang Turki jusi kaca pelang ngoran malajo. Pine son bag dulu lah arjunang lah. Kopi an set barang Turki jusi kelang ngoran mati ko thong lang bang ho. Kopi ne pina doma. Baik ko nang taning ko yang Turki du politika la silang ngoralu ning karawang Turki du bosom delang mecheji. Kalang ma kopi polon tenang ning ko chen tenang ke. Kopi polang ma kali lo tiko nang kipi hai patimi boyar man chunam don railang salbura paman nona tai hemang lilin dalo tiko la sikamat haralo niki la so boyar kidun pen kang bu pote nang ning kacapo de dia kam sibil ko thunglang ba ku pusi ning ko ye det pematiko ipiso pan je thelong le det puke nang mo ta oi pe he kungri nang ko nasi ke doma hemang serau niki an ke chuta nai hong ding lu phun le nang ko ta sis up nor chibun pulok ne te do te ke sa ke pilo nang de ke cholong lo ma ki julong lo ma kon nasi ke doma kungri hemang Ragoi. Baik ko nang taning capa ore nang ilu puluh matiko. Lama bangke boyar kidun pensikang bu bote ning capoi tale belu nang kini lebu. Ke pusin ning ko ye det matiko ni pisopan ni an kacing hon bonde. Ni panai tandikang boyar man chunam dun relang sal burap mat wang wi det kini dan ning oi nang kolko. Nang mat ning oi he nang le jing hon ta nang piso sina king on he delo diko nang panke alama ke nang thanda kai he delo nita. Ke pipala mak baik ko nang ta chini mele matiko theman non malama sal pimatum ke boyar kidun mesikang bu meeting kidun mesikang bu hadak dam railang ye ho bu mesi hemang we det pote la ke chini melu Kini lobo. Oi kok pulut ni episode bang longsong kadun julo malah honte. Lalu temati themanon malam ke sat mar kang bo ke la son thom belu. Boyar kidun meeting kidun bang hem dam railang bu penyosi. Bang we det lo pote la ke mo ta chini no la ke bang lo kadun elo poke kini lobo. Oi kok pulut do